Waduh. Ari abah kenot aya MC nu nyohor-nyohor. Can payu nepi ka kiwari. Lamun hayang ka abah kenot basi ngasaksange jeung besi tungtung. Or asuh hayang bah kenot. Saledang pangjangkeun atuh. Bah salenang ka Suhaya Paldo Kakang Suhaya arek diuk wae nya sariak sariak Aji Golun anu bagi Aji Golun iber pasien tepung laut Allah not tetep jauh Suhaya Paldo Asuhaya Paldo nya rengapna nu dipigandung mabe make air gitu Abang Karta ma Abang Karta kok di Subang ya aya di serangan Abang Karta kok di Subang gitu sayang Ayah Ahdan bos ACR anu bagi Ayah Ardan ge aya Rindu yang di Asuhaya Paldo alah bang dimumunggang Aji Golun lah api aja walawul tenang jangan sama di gosong lepat Asuhaya Paldo anu mana sing makan tapi lain beres Asuhaya lo Surya Suru Aji Golun Aji Golun yeah. Asuhaya Paldo dimumunggang Ayah Ardan lah Ayah Adan bos ACR dua ayah Paldo Asuhaya katiupan Asuhaya Paldo aremos ayah adit bos laut asa jauh ayah adit apa ya Abang Karta kok di Subang Abang Karta kok di Subang Ayah Bang Ogun Siliwangi Bandung ayah layu di gunung Pak yang disebut lah renyeh Abang Gendong wah tuh kan ante jauh tapi ajak walawala singe makan resna Asuhaya Paldo anu mana api aja walau mama neng intan walau ya iya suka teh duit batu gas lebat Aji Golun anu mana neang kunci Bandung Abang Ogun Bandung apa ya luar biasa
gaspol lebat aekis aromana aekis kapayun luar biasa. Beres. Aldo Bayar atuh. Surya turun Aji golong di munggang setanjang lewat gelama Wah, beres. Wah, iya. Bunda Dewi Wah, Bunda Dewi. Wah. Bunda Dewi kapayun Bunda Dewi Abang Karta Kodim Subang beres. Aw, yo, ai. Surya layu di gunung berpati patepung laut Wah Haji Karna ge aya mah. Ayah adit gaspol lebat tengah pernah kedepit yang ayana neng yuk ke kode masuba anu bang Kering Bapak Tona. Gerakan Bapak Haji Atok. esilin mah Esin. aji golu Haji Galun. kalapa muda Es lilin kalapa muda. dibantun mah geningan ayah dana bos ACR dorong Abang Karta bang. Bang Udek, Bang Udek. abang udek anu bagai abdi siang Abang Bang Karta beres iwe. atu esilin mah ayah adi kalapa muda dibantun mah didorong Abang Udek, Abang Udek. Wah, abdi isi abang karta ade isi ya oh Bunda Dewi. ayah adit atuh saya Wah, beres. asuh hayapal dong Wah. esilin mah Aji Golun, Pak. aji kolon dari Wah. kalapa muda Abang Udek, Dewi Bandung. asuh hayapal dong dibantun mah geningan asuh hayap di dorong Aulis Ano, Simpar, aulis anu simpar abdi isi api aja wala abdi isi saking ngegit ayah dan anteng aja deh ayah adit bos lau bangnya deh lagun sarasan sorosot abang ubona Bandung sarasan neong puji soros ditarik ngaleng-ngaleng neng puji anu bagir ayah ada na bos ACR tinggalin jauh sarasan surusot aji golong deui sarada ayah ada na bos ACR soros ditarik ngaleng-ngaleng aji golong anu bagir aji golong deui deui sayang api aja walau zaman kemajuan aji golun di mana sayang di acamot bos keras pagare di ayah dan anu mana pulangan di buruan lamun neng puji abdi derentengan ulang panas sate ayah dan
Haji Surji wow biasa Mama Haji Surji ayah ada abdi teu nyangka tadi ayah ada pasti sering ngabada ayah ada ditaruh salah empat abang Ugun goreng dan arepan dan asih kemalena nah abang Ugun layan hati baheula abang Ugun sarina ka abdi wakda padahal neng puji Bandung abdi ge nampi neng puji asal ulah jalin janji abang Ugun ulah di Purwan Jawa Barat Aulis Ano gaji deni rerendengan Aulis Ano Lang jagat Jawa Barat goreng dan arepan Bos abdi Edi ada Jona neng puji Bos Edi Jona bayar sintenan Bos Edi Jona abdi ajak wala weula antara kuring aja aya di zona saya hubungan kanaon apa aja wala weuleuh Neneng Edi Jona Mama Edi Jona anu bageus Mama Edi Jona Bos Edi dibayar saya Bos Sohaya potret manehna Bos Sohaya nu katampa minggu kamari apa gendong apa aja dipinguraan Bos Awi risip penting ade Abi Sonar Abi Sonar Abi Sonar antang ditetep Abi Sonar Abi Sonar jadi batur dina simpe awi ngadu endang mapa esa tetap manati putrit manina abang ngarta deui putrit manina ditiliti sidik sidik abang ngarta anu mana abang Ugun aya neng putri anu mana neng puji Bandung potret manena potret manena socana emotna tetepna sakalana neng puji angkat kuring bae potret manena putrit manehna ditiriti ne puji anu mama ne puji tetero sembuhan bagus tetero dibayar saya kado kuring kado aji main nyolayu kuring patepung kado ngawau kado panggi neng puji arobet tak lucu kado kuring kado tete yang semu kuring patepung kado ngawau asuaya paldo bayar siena asuhaya kalau tuh dengan sang abaudan ayah putri dengan salah ada kekan
putri lalaki mantot biasa ayana yang putri anu bagi api aja walau api kayak dari sindena api aja mana sayang api aja walau tetep manina tiaba pirina api aja tetep manina api aja walau galanyu wanita muna sarangan api aja tetep aja Payuna saat nanti kabanda mana tepung madu tutang ngananjing nu dipicitna sama Edi Jona kaya bandi sama Haji Surji tetep anjen Mama Haji Surji tiaba pirina tuh aduh Haji Main Nyolayu tutup manehna tetep anjen Mama Haji Surji tiaba pirina Mama Haji Surji tetep manehna saat nanti kabanda mun tepung madu tuteuh ayana neng putri ngananjeun nu dipicitna pakado soda sayang tetep anjen anu geus emong anjen anu lucu asoro cecak abang ubun tembus keras api aja walau sayang aki ompong aduh dagingku jantung radu api aja walau bayar laguna aki Haji Deni api aja susah hilapna tetepan anjen aki Haji Deni tiaba pirina duh madu aki Haji Deni anu bade saha nu cinta ka aku sok nyanyi tiadu tapi bapak langgas kene aki Haji Deni panaya no mahiran saha nu cinta ka abdi api aja walau tiadi tapi babang abdi langgas kene tak kaya no ngahera
budak gadek ayah aki ayah pamerta Abang Udek rawa badak aki aji deni ayah pamerta Abang Udek rawa badak Kebusukan temen harta bata aja wala